Talo falava, malo le soifua, whawhetai le mafuta mai I le whaungangana podcast. Wa'u o Dr. Ioana Mulipola, o le nurse o lo ngalue o se whaia onga I totonu o le Universite I Aukilani New Zealand. O le vaenga lo na lua le nei, o le whaatala noanga ma se ulupe Dr. Falaniko Tominiko. I lana su esuenga I le tautua maona vaenga ese. Ai whaapea le whaatawa ina o le tautua tina I totonu o tatou ainga, ma isi mata upu au ngā. Usi mai loa lau whaafonga. No whaitawa I au tusinga. O te loa o lau o e mai lau research I le whaamatai. O le te vai a mai ei le tautua. Yeah, E tautua le whaamatai. Te fia fesilia tuaila o le ale significance o le tautua. I le system le tātou le whaamatai. I lau susu e ngā sāwhai whaamon mole. Ia, a tātou wa ai I le traditional la meaning o le tautua a. Ia. Ia, o le tautua la wala e maua le pule. Le ala ngā upu, ia o le ala le pule le tautua a. E pei le main reason na ngā e taunga tautua I tangata a. A whai e te fia matai se taimi. A whai te fia ta ia so ainga se taimi. E ta tau lavana e tautua. Peo se foi, peo se manatu mua na but tatou wa ai lo loto I le foi. Fati nonga le tautua o le tautua o se awala e foi. E moaingi ni langona fia. A fai o lea te alu e te fai ese mea mo sio tama po o fai ese mea mo sio matai ai te fai mo lo loto maoni ma lo langona te fia fai se mea de lei ia e tupo e fai langona de lei e le fa peo e tano te tautua ona te fia matai se taimi wai peo le mafofango mo mua na peo se explanation mo mua o le tautua o le awala e maua I le pule e te tautua o e au talavou e te tautua e laititi e matua ia e maua o ele matai but no e ai fo le au ngā le tautua e maua I fo I la ngona le lei ma le soifua lau le tangata peo se whaita te e se tuai ngā tautua i ai le tautua matavela o le tau koinga tautua ngā e tautua I peo se tau lea ngofoi Samoa tautua le whainga o le mea ai le matai ia o vela I mata ia e tautua le whainga le mea ai e tautua mo le tausinga matai e le whapea tautua ma le manatu o le o matai se taimi wanto tatonu I don't know pe o tangata I tautua e le tautua whapena au vai foi le situ o palangi whapena o whaese mea mo o lasi mea mo Ia. Ia, e pau al taimi o te whaese mea ia so that ise mea te maua pea uma tonu a tatu wa ai I le alanga upunga o le ale le poli tautua tonu e tai peia le mentality po le mawhawhang whapalangi o te tautua ona o te fia pole se taimi but tātou tautua e le tātou mawhawhau se mea maua tali tonu o nā tonu e maua I le ia langona lei ma mawhawhau lei ma le alu lunga le soifua malorina pia whai o lea te tautua ma lo loto atoa pa tangata e alu e whangota e sua mai se ia e whai se mea ai matai tali tonu taimi de e mai le ia e avel matai ia o afo e whaamunu e hanga lea mo mai le matai ia whawhetai lau sio o tali ia whaamunu ia lea tua ia te oe malau a inga tai tonu o tuainga mea na e oso ele le anganga fia ma tira i whaina leilu a ping
ona o lea sa e ngalue ma lo loto atoa ele I whapea sa e ngalue ona te mnao se mea in return ai o taimi de watu se mea mo lo tua a po o so matai ai au mai mal whamnuianga ia taimi tonu ana trai loa ma tua o I le langi lo fia a o pe o mea na I le foi ino le ngal tau tua a o le foi toi nga tau tua o le tau tua fai asinga le vanga o o le tautua ai tau malele. ai tau malele ia o tau tua ai tau malele o le tau mamao pa pia o tatou ia le o mato o tatou maingo foi fa foi sa moa o tatou lea e ui lava o tatou le no foi sa moa ai o lea la fwa ia se leni a tu vai se mei o tatou le ai tau malele o tatou le so swani ia te o taimi pe la fo ni mei sa mo le ai se mana to fo I mai ni a foi ni me pe e tatou I doa o lai ni ma vai a tatou ai sa moa ai e fai a ma le tatou I loa o le a manuia e tatou ai ngai sa moa o a lava ni whaamianga mo mai a mo matato ia o mea o blessings umana so tas foi na tautua e fisa swali foi il tatou wa ping o le si foi trying love time na o le tautua matalilo ia o le tautua matalilo e fa pia wa e alu wa fai fa pitoa se mea mo lo ainga o le tautua fa matalilo o le tautua o le tautua I lunga o mea e te faia a te lo loa o lai fai fa pitoa mo lo ainga ai le o a foi o si e lunga le ngoa mal mamalu lo ainga be fa te tainga lo a fionga ia vai taimi dia na e study ai ia o mai au studies o mo lo fai longa fa fo mai ia I lo a manatu o lo fa fo mai ia oe ia ale lo le ai e lo fa fo mai oe o fa fo mai ia lo ainga o fa fo mai ia lo nu so o lo tau tua nga mo lo nu ele fa pesa e tano a fai mo oe mo ia na tano a fai mo oe ma ai ua o le mo wanga o lo doctor lo PhD ua si ai fo I lunga le ingoa ma fa ai fo I lo ainga ma lo no ia o le vai lo nu ia talo fai si tamai ta o Joana o tinga ina ua afu ua halu ma lo si fainga nei PhD au wa tatu ainga ia tatou matai lea e fa le tatou fia man tatou appreciation mo lona ia tau mawhainga tas foi na tuainga tau tua so e ui lava te fa pea sa e whai pitoa mo so ainga ai o lea acknowledge mai lo ainga lo mea lele o whai o si e dunga le ngoa la ainga ia tas foi na wala e mo foi na ngona le man mali la ngona mawhana e a te foi na faswani le wa pinga tangata so tato va ai tau tua e lo fa tato va ai ni te awa foi nga fa pe oi waka le na va tau tua o ke afu ama o velasia ele e se me mo tau tua ia tonu ama fa pe na ia te foi nga alu lalo lo wa ping e ma fa pe o lea e tu lo to a toa malo nganga a toa I le mele o te whaia malo a inga ia tan tonu tasina wala you feel satisfied ia o lea o te lemana o se mea in return o lea o te whaia a wau te alofa lo a inga ia tan tonu tasina wala e a foi a tira foi na manuia ia lo so I fua ma lo foi ma fau e ai al toinga tau tua tau le lei ai o tau tua pa o ia toinga tau tua foi nga e fai atu le matai a le fai le fe au ai alu ta mumu mai tua pe atu mai ia ulo ia tan tonu vai taimi foi na ele o sekil ma fau o taimi foi na ona o loa la ngona tan tonu a fai o le toinga tau tua pa o le te faia ia tan tonu foi ele o leile le well-being al nata ngata pe fai le tau tua pa o au isi uma toinga tau tua le na tatano ai ia
ka tonu lo toinga tautua umana sosoani i le well-being a tangata pe a fai o lai fai ma lona loto atua ma lai fai a ona le alofa i lona matai po lona ai. E fōlinga mai o lea practice a le tatou atunu e tāua. Ia wa e sa o lau saunoanga e le na o matai o au ainga matangata umai whaia le tautua la lea. E fōlinga mai o se mea a whaatino. Ia wa mai lo ta to file mu o mafau ma fia o lau whaatino. Ia o fo ilai le sipito e a whai o le ele o paleni umai sipito i o le ainga ia e au mai a fo ile stress. Ia o te mantua fo ile tala sio tama dokta a pai mai e moni na le tala lea o le ala le pole tautua a fa mai sio tama a fai ia e au i se matai ia e le fa pea o ngata i lo tautua mai ta sio tama o ngā e a tili a inga te lelo tautua. Wa e manatua isi, fa mai, sa o tautua o au talavau, sa tautua lai titi, o leo matai, o taimi nei e tautua mai isi a. Pea tasfo i nāma fawhanga isi, wa umala o tautua, wa au wau i le tumutumu o le tatua ainga, wa au matai, o taimi nei e tautua tangata iau, e fa mai tama ia e whapena, e mwhaifo ina, whapena ai, o le manato tama, o le taimi nea te matai e, o le taimi tonu ana e tau ana alu e lunga o tautua. You know, just because wa e matai, ia, le tu ua lau tautua ma lau ainga. I tasi fo inga au wala e a fo i, file mua fo la ainga. Bea va ai mai la ainga. O leo se matai nofo lea. Leo se matai e nofo fa tonu. O leva ai mai ia la ainga. O vai a ama o lima le al a fai o tupu se mea o laite i o le a fai o faise ngaluenga le a inga o laite fa nga o lima o laite tu la i fo ia laite so swani ia pio se tas foi na wala e a fo i e fa to a fine mo la inga ia va ai mai o matu matai o tangata e a fo i po la se mea e papalanga lima ia i tatu mea fai e le fa pe se matai o no fo maulunga mai se na forma no fa tonu mai mato i lalo o le sa wai lalo o le fo ia papalao na ni mai i tato fe au pe tas foi na wala a fo e fa ali i ona ainga ia o le te alo fa tu ia te auto e ui lava o matai e ui lava e tau na tau tu ia a tau foi la auto tu ia auto e tas foi mana tu sa mo mai so tama ia tas foi na wala le te practice ai lo fo i tu te fa matai ia taimi o te nofo i lo na foi i maulunga tu mole e foi taimi o te alu a fo i so swani ai mai sa ia fai nga lueng ma mai foi nga lueng matai ngai fai doctor o le tautua la lea tātou i le esele le tāua le tātou tū ma le anganu. O le asa ufina ngalo, i le mato matanga luenga i te tonu o le soifua malolo ina. O le asa me o mai e le mental health service, mai le concept la le o le tautua tātou. O la uva ai i le tau matanga luenga a fai e ai mai ia tangata o lo ngā lue tu matanga luenga i ta tangata ongi tangata vai ia tatu o soswani o ino o la tau e mamai o ia talo fai ia o ino o tatu ngā luenga tatu o soswani na tangata wa ale ai tatu e le malosi taina mentali fa pena ia but instead tatu promote tatu a meisa ia tatu health workers here Samoa a tatu fa pea auto tatu va ai maulalo i tatangata ia lo mai auto fa pea o tatu o fo mai o tatu maulunga ma ia ona tatu o ai lo pe o tatu o saviors awole vai fa pena no matter pe fieni fai longa i tuolo ingoa po se PhD po se APC po se a tatu loto fa malalo ama tatu va ai o le tatu ngaluenga lea fai tatu ngata o le tatu tautua. Only then e loa e tatu ia la emna mi swani le alofa moni o toia yamato.
tato iloa tua tangata lai e stau e fia soswani moni mai a tato mai tangata le whapea le ai ia vai mai tu le ula tu le ona o au le fo mai o au te iloa le o le te iloa ma mea e taunga whai a e hampo ma e va ai fo i lo walu to tonu community as a form of tautua ya tal tonu o nā tonu e loa i le community a kalaku e moni lo fia soswani mai e lo senga luenga e i lavo la tongi o i lo ngaluenga ava ai mai le community la kalaku malo humility malo anganga e te fia tautua mo latou ya tal tonu o nā tonu e le ngata e le leile va ya ma tal tonu o nā fo e manui ai fo ia tangati ia le tu apeto watu stoswani mai I don't know pe manino la ufa matalanga le i dunga low perspective for example e tala lo tama vai taimia wa matana na mo failonga mai ia va ai atali e ui lava wa e mau failonga ale taimia te saulmel ainga ia tu lo tuinga il faitoa ai alu fai fe au ele ngalo ia au ia toinga tal fa penasio tu ina ta masan no matter how intelligent pe fienga u te kuli e maua au le ngalo o values tu lo tuinga al fai to ama e sau sau e te alofa i lo ainga swang lo ainga ia ai toi fo i lo inga luenga ia toi fai lo tuinga wai o mea nga o PhD ngai fafo ia e sau tom tatua inga ia tu mea nai fai tua ai sau e fai o tu sau e alu just because wa e PhD ia sau pe alu e saswangin fai ngo mea ai me wapenga le foi mea te mantua wa sai ai el taimi na matou ai fa lave le ia ini tamaitai ia o laenga te ia vai atu o le ini se mantu foi a faini tatou potpotonga e nofo matai lalo ai o mai ia tamaitai e tatala ia tonga ma va ai ia sai al taimi na matou el vala lave sa so ini tamaitai o mai e tatala ia se iva ai ia tamaitai na taimi afa mata ia vaku le fal niko e fa ia ke le kalianga unga kuai lunga ma se uso le titang ma ua sa tala ia mata uonga le vale po na facilitated o la me ua e tano fa tonu ma ua ai o le ngaluenga le ale teine o kingia ma ko ele o se ngaluenga le teine me nga just because wo tele nga fail teine ele SMS sepe a fa tama nga o lo foi wo ka foi nga me wa ka lo nga kai so ever since then ale ia se tama ita ku ai lunga nga vai kai ni so swan that because you are somebody now yo fai longa ma yo nga luenga awale nga lo walo fo mo so community mo so ainga e ma fa penga e ma fa lava o tute o lo tautua I think that will ensure for te wale le va between oe malo ainga malo community e fōlinga mai le tātala noanga atoa i lau suenga ia malo experience fo i tono lo wainga e fōlinga mai o le ia strength mamalo si anga i to tono le tatou tu male anga no i le whaamatai male tautua e a fo nei e lango ina ai la le soifua manuia e le ngata i le tino le anganga mal mafau nei o tatou tangata i au suenga ma le experience le i le whatino ina o le tatou tu ma le anganu wale e te alala i to tono lau community what do you want to see happen mo le mental health i to tono le kako community Samoa Koe fai mal fasili fa mole. O le ase mea o e te finangalo fo i le anga i lumo le mental health fa te inga pe
e te whinangalo i a tātou tala noa so iai, i le mata upu le tu tonu o le tātou community. Ino wa umanatu vata wa na wa ulava. I think tasil au wala e mawhai ona si iai le tātou well-being. E te tau ona to e nofo matai ma wa ai i lātou ngaluenga, ma lātou tiute. You know, ta tonu o le tali le mena e nofo matai taitasi. Yeah. I think what tauna tātou encourage matai e whaataua i a lātou le ainga o lātou ainga. Ta tonu fo e le whaingo whiesenga luenga se matai. Pea whai se matai fo inga le o lo active. Wai ia isi o matai ai le o whaongangan matai ma whaatinoina ia ngaluenga matai. Ai o lau tonu wai o lea te tautala tu from a matai perspective. You know, e se al perspective ale health workers. Ongal ta o le senior ta podcast o le whamatai ma le well-being. I think a mata mai matai. A mai se a pe o se matai o se sao la inga. Whaataua le sao le tausiina le ngata o le tausiina o whaalawi me whapenga. But o le well-being a la tautangata. Pe ai ma question po o sao ia mea lai whai. A whai o tonu ia lai whai o lo o mawhatia ia lo a inga po o ua a tiri o na popole ai ma inteta i lo a inga. He tauna e whisiri o sao e lo mea whai. As I think I da ua tali atu I whawhisiri from a matai perspective. Mana fwoi pe ana whai ni gathering fwoi na e whai na tatanon tau pulea. Ma whai ni whawhal tui. Po o sao tātou whai ngā whamatai. O a whai o tātou whai ngā whamatai o lo o mafuaile ma mai o tātou a inga ma le popole ma mawhati ai fwoi. Ia taun tātou no po o le leini mea lai whai. E mawhai anga sui whai ngā e tū mau lawa whawai. E ia awala e mwhai na whaatino al whamatai ma leanga numa whaatsamua. And at the same time, ensure o lai manuia ma le leifo ia langona o tātou tangata. Pero se whaatitainga, lau tau mantua mea I la wau observation e leo se fauta tātou le mea lea a tātou wa ai nuu e ia nuu e whaasa o na matai tamaita o nuu ana o lātou wā tu la fono e le o te le questioning e ta tonu fo ia isi e whapea le tataunga matai ni tamaita o matai o mata whaioio o tamali o tamaloa o au te le talitonu I nā tuainga manatu. I think one of the things ta tau na tātou mawhau taimi nei. Le ngata le wā o matai ma, ai le wā o le tamaloa malo na masio na ainga, malon tolua. Tau te wā ai fo I vai taimi you know, o mafu anga leo whapea ia tātou ia o le tamaloa e pule le ainga o tau na stai le loma tua ina ma whalongo. E lo se manatu wha Samoa. O le manatu wha akirisiano wha palangi. A tatu wa ai pita wha mau e whailo ai le tau o le tamaitai tonu tatu anganu. O le whengainga. Le wā o le tane maluntua fine. Tau o tele. Ia, o le whai mea e le eise tatu God of War. O le Goddess of War, na whanua. O le tamaitai lea o ia o le atua o le taua. A tatu toi foi the history o ai tangata na mua umiel ta whaiwha o salmasina so a tatu wa ei I pina wha mauna o le tāu o le role tamaita I tonu o le tātou anganu a wahalo alua o mai lau palangi ma lātou whaakisiano ia o te whaatulau atu nesi o whaafonga mai le o tali tonu mela whai atu o palalangi ia sa tala ina le mentality o tau ia whawhine
e tau tau submissive tau to lua. Yeah. O te maloa o le pule a toa. Tu lau a ia nisi o lo whaafunga mai, ia o lau a umanatu na. A whai e sui na tuainga mawhawhauna. I think then you will find the well-being. E doa mai ai I ngoe ave nai taitolua. O whaltua, le longo wingo le, e doa mai nā le row. But I think one of the things that tau nga change time ni, o le mentali whai ngā e whapea, ia ona le matai tamali ia e doa whai mea. I lau ai ua tele matai tamaitai matua tamamai ia ma ai fo I ma le leile tau sina o latu ainga. So I think that's why na me taun tātou wa ai ai I le vāo tātou ia tamaloa ma tātou taito lua. E mantua ia shoutina o le shoutama. Na they had a good relationship o le shoutina. I know she knew whaesing whaingtal ngā luenga shoutama le sa whai le vaingol ainga ma le tausingol ainga. So her role at that time ia o le lango-lango. O lango-lango o le tausina shoutama. Ai meisa vai taimi o whaalawe. Pues whatainga whai nei ni whaalawe ia manto whai tātou a whoi. Tau ni maliu e atua le vai aso whai ia o te ilo vai taimi nā matua pise shoutama te ilo whoi o se vai taimi whoi ngā le stress fo o nā tonu a taimi o taimi tonu a nai whaatau e shoutina shoutama. She make sure se taimi a e seaki po ai. O langa ia soswani ngā shoutama. Ewa ai mai isi lai serpat le ai. O lai sailo a shoutina longa ia tute. O mea ia sa pass down mai I lo grandmother ia ia. O au lola utama I le suafa matai lona tama. A mata whai nana na whautua mai so grandmother lo tina ia wa ai. O lo mea le whai. O le whapeo oio se au aunga po se. But e alofa I lo to alua. Ai mai se vai teimi o le a pisi I whaalavlave. Ia o le taimi tonu ana tauna lango malosi. Whai masiaki so to lupo wa mai. So I remember taimi uma e tupo whaalave ia e le misi a sautina e alua o le mea lo so tama e alua sautina e lango nofo ma va ai po wa mai to ina. E le whapea e pula tama e ai foi leo lautina. Sa iai foi leo tina. E whautua foi lautina. Whai uma le po o le taimi tonu ana e whaunga e tama e offload ai lautina. Po la se mea sa tupuna aso po se mea sa popole ai, po se mea sa vese ai ia whaamamoe ia umalona po matamai fale. Mātou ia moe ai lai tala noa so tina msa tama taimi tonu ana lea mai whaalonga so tina. Ina ua ainga ngā ia tonu o le style fo inga ia mātou nei. O au nei ia ua whatua o a matana o tai mea matua inga ono maliu so tama. Vai teimina o le so tama ia sa ulango ama sa o soswania teimine o maliu so tama. O le saul matua inga le no foi Australia. Le maliu lo tama ia o shona uso la titi leo fai masao. Ai o lai Australia a tupu mai ni mei nei ia e tena pa u mai atea e ui na velo a totoa le iloa ma le ai o te tamu whai ia ai te vai atu se o tōrua ia o le mea tasi a whai e se mea wata pole ai e umama mai matata noa once ai wa o tata noa ina usi teimi le whapea o te tanoa e fia mō me se tali ai na o te fia noa na se a wala fo e wha mamulu ai nei mea sa o pole ai. Ia, na le whaalong mai ia. Ia, diswa mea taimi nei. Mo se uti nā ia ua e tasi wana tangata o te alo ai foi pia i eise mea o te pole ai i wai te iloa. E te le foi le tō whala no fo mana uti nā. Ia, mai tausanga e fia ia sa mafuta me shota ma ia se me o te le mamla mai o se uti nā e mo mai ai
le tali se mea o te pole ai. Yeah. So I think that's one thing e te tau fo ina na va ai ia matai ia mesia matai te maloa. Lat de va malato tai to lua ia po le lei po a a fai e le o le ia tau fo ina fai se mea fa le wa a ta tonu. A le tau singa maltapua ia le faltua pol tausi. Ia. Ia o le lei fo ina fa no nga ina o lo tu te fa matai. Ia. O le lei fo ina o lo soifo ma lolo ina. O na te loa la e tapua i mai ma langolongo mai so faltua ma so tausi. Sao, moni leila usau noanga. E fōlinga mai o le mentality lea lena e sau noa ai. Ia, o le alofa ma le whaaloalo, ia ma whaitiu te e while e mua i le ainga. Ia, o le support, po le whaletua, po le tausi. Ia, mai se la le language, le language ki li vai le message. Ia, positive. E maua i le to while e mua le mawhawhau. Ia, a whai o e se matai e te whaaloalo ma e tausi le lei lau ainga. Ia le isa ngā whea o lai te tausi le lo ainga ai le anga le whainga sau tō rua. E tau ana na whea, wai te lo, tai tōne whape na fo isi, e le lei ale fo i le wa ainga lo ainga lau tele, o mai sau tō rua, ia peo se, you think you can get away with it, but they ai. E malui whale, malui whafo. A vai o lea e te le lei le whainga sau ainga, tau lei fo i le whainga ma sau whanau, ma sau fo i whaletua. Ia o nā fo i e te uai le well-being o tangata. E vai atu sau tō alua ma sau whanau, o lea lei fo i le whainga o lātou. Vai atu i e sau tō alua ma sau whanau, oi, o lo ainga, kwa e le lei ama e fia le lei, o ia mātou, ia, ma kwa le anga ma ko whainga, ia o nā ton fo ia e le lei well-being. Vai atu si lo matua ma sau whanau e tu tusa lava le leinga le whainga a lātou ma le ainga. Ia nā fo i nā awala e tau e le well-being tangata. Ta ia mo le whautuanga, ta ua leo whautuanga i le tā whatala noanga. Ia ta luai la o lau tō wha, ia po lau sunga fo ia tele o tiute. Ia le whaalongolongo atu o le fo i o oe o le wa avea mamatai o le ainga i nei whaamaupoposi o tō ainga i nei New Zealand. Ia mana ngaluenga fo o lo e ngalue ai. I le tele la o au roles ia play, whawhela na wa ia le leili soi fua manui o lo mawhawhau. Tali tonu ia e whaing tāl whaselina. Moni lavlau sau noanga Dr. Johan. O le te whai atu mea tauna whai. O te reo whai i wa tas whai nā whawhitau. A meisia ia tātou ia o nau lava e tātou tausia la inga ma whai whai la inga. E alwa o le te tausi lei. Ai le isa nga le tausinga le la inga e o tausia o e lo soi fu la lei o talmoni o le menga le so to lua Margaret e fa manatu mai a taimi uma ava ai mai so to lua ua overflow o taimi ua o alu i fainga me a inga fainga me o le mato old boys ia po o telefoi me le alu ta polo ma le ta polo e le lei mo le au isi mea vai mai ia e musu mai so to lua mai ia vai atu wa faia se o pisi taimi nei ua ai mantua lo wa oe soifua manoina ia vai atu o leva na le e alu te tapolo me fa pena so I think o lea e ia lata personal trainer lea malata u friend e fa manatu mai au pea fai wo tele taimi alu i lea mea ele o lava se taimi o te malolo ai. Tasi na au wala ai mai sea mo tātou e tauna iai se to alua po so feleni po so friende a foi e fai ma whamnatu te oe a pisi nei ma tātou pisi whainga mea ainga e waweanga ngalo tātou malolo ma ngalo le tausinga o tātou fua malolo ina o tātou pole tele i le soifua malolo ina o tātou ainga ma tātou
a ngalo ia oe lo wa oe soifua maloloina. So I think having a friend there, like so faltua po se felengi po so se tangata te loa kea mo e fai ma famnatu te oe fai malolo te vai atu de la vai atu ma yalo vai so ma o toi nga awala nga fai nga safeguard ai oe ni te wa over stress i le whaatinonga o tutem whaamatai mai si whainga luenga i me tau ngā luenga ma au lotu foi. Ia sa o leilau sau noanga, ia o le iai o le tangata e whaamanatu mai, e sa o wai ia taimi motua pisi ia o le iai o le tangata o le e whauwhautua, ia ma whaamanatu mai fo i le so i fua malolo ina e whai umai si mea. Ia e tau le mana o le tangata le o taita le sili taua. E tau na nga i le taimi e malolo ai. O le te whapea o e matua e malosia a e dei loa taimi te iaua e mai ia o ngalo a tualo malosia e tinga ina ona te i malolo pe te i whaalongo si o to lua le whapei o valo whainga luenga le eise taimi e te malolo ai. Ia malo a sau noa e pe ese si mata upu te fia sau noa e wha umai le ta ai le wala u da whaftai atu no fiong mala noa ia taimi na e reach out e ia so manatu e se pitanga o le anga nu u man fata bua male wa piltata le fatua o do nei e te le al pitanga e te le ale le nga o le tatu anga nu ma le tatu wa pi ana le fesidi mai ma o te le mafafai pa pesao e ai me le mo le tatu wa pi e foi me tau le al me sili o tatu tata no tau pu ia talosia nga Moses ia tantuni nga foi mo o terminei wa ia foi taimi o te le o amna ia foi la o ia malosi fo de fa pe o te malosi a taimi uma ma o lo ai nga se me fai o lo tu ai lo ma fai ai te lo o le to e tu foi aso o le to e tu foi malosi o tau na o fai tete ma o na o iloa ia a o limits i me tau na e ma fai na o fai ia so that pe fai wo over tele ia was fai te inga pe fai wo tele foi so taimi ia lui fai nga me mato o pois wa le o te very involved i le matou mafutanga lea old boys a tila sa o tele na o fia te alu ai ma ia temi o te alu o pe o vatu se o tolu waka stress ai i mea ia fai matu te ia fa mai ia se o tolu a fai te oti nei mea na o le tila sa o mai tila sa va ai ma ua ma se o ia pe o ina votala ula ai to tono tal ia le message ia now te lo ai foi so tolo isa o fa singa over out time o walu wata foi na fa sang malonga so ia wala ia foi e momoli mai ai le fe au esa o le ia wa o le mele o le fai o tiu te fa matai ia fa tama fa tai ia o me ta wa uma me ta wa uma mo le tatou tu ma le anga nu ia ma le o singa o tatou ainga ia ai fai fo ia pe o nei sau no e tauna fai mo po fela e limiti o malos ia kai tau foi nga fai ia me masenga fa nga fa o fa long fa nga tau nga fai foi so me time walo kai mi il fatti non o tutto fa matai i lo tau tua ma lo walo foi ai tau foi ia fai se time mo se time e te le popole ai te malolo ai ma fai se me te fia ai so te taton foi au ngā foi ia mi taimi mo le well-being tangata, le te whapea o lai te ai upo, o lai tu loa, o lai te selfish. Like selfish. No, e tāua mo, o le ale au ngā o i lo a inga pia whai wa mai atua, wa maliu. O le ale au ngā so, ta whai na message, wa ai mo lo well-being ona e mawhai ona tausia seu ai wa fai maliu ia o le aisa nga o le aisa si vai lai esa o le lei na au wala te masaina o mafau ia sta so tolua
E le sa o ngā I lo wai ngā pēr whai wok. Yeah. Look after myself. Yeah. Yeah, at least e umi ase taimi o te olai. Tau si aise wa inga ma la ua malamatua. Ia whaamalo whaftai lava se ulupe mo lo taimi tāua. Wa whaawanoa ina ta te talatala noa ai. Wa lewa wa ngā fole talatala noa ngā wa o malamalama I iausu e suenga. Ia ma lau research, ia ma lo experience fo. Tāua tele, ia le whaamalamalama ina I le connection la leo le. Whai o tatou tū ma le anga nuu ma whai whaale aso. E le connection ma le soifua manui o le mawhauwhau. E le ngata le mawhauwhau o ia o le tino. Ma le holistic health o le o tātou uma. Ia. Ai whamalo whaftai. Mo le tuwha mai fo I o lo to mai malo sila fia I lau oe fo I matawhai o lo o e ngā lue ai e le ngata I le ainga ia o le ngā luenga fo ia matutonu o le tato community. O le a whai o le ta whatale noanga. Malo whaftai. Whaftai fo I lau fionga Dr. Johanna. Whaftai fo I monea wanoa ia. Talosia sa iai fo I nei mea au ngā sa whaasoa atu nei aso ia. Ai whaftai whapitoa mo lo fo I tautua Dr. Johanna. Io e awale le alolunga ma le si inga fo I o le wapingo tatu tangata Samoa. E ala I lo podcast. Ia whamni atu fo I le atua I o fo I ngā luenga. Ia awa fo I ni mta upue ta ua mo tatu mo tangata Samoa. E sito e soso atu nei malanga whalalo Dr. Johanna. Ia whaftai mo la noa. O nisi o mata upu tā ua sa tala noa ina. O le ngangana Samoa ma le anga nuu, e tā ua I le soifua manuia o le mawhauwhau o le tangata Samoa. O le tausia o le vā whea loa loa I maisi, e maua I le file mu ma le fia o le mawhauwhau. E tā ua le ngaluenga ma le tautua atina, ia wha tā ua lo lātou sao I totonu o tātou ainga. O totonu o le ainga e whausia ai le whaavai malosi o le soifua manuia o le tino, a nganga ma le mawhauwhau o le tangata Samoa. Ia tautua nā, ia whaise malolonga, ma whaamua lo soifua maloloina. Whaamoe ua iei se au ngā o whaamatalanga sa tala noa ina mō oe ma le ainga. Mō nisi whaamatalanga, pe fia whailoa fo I sofina ngalo, I le tatou Paul Kalame, pe soota e mai I le e-maili, joanna@whaunganganapractice.com, po le asia siane I le Whaungangana Practice website, www.whaunganganapractice.com. Whawhetai tele I lau whaafonga mai, manuia ngā luenga o le nei aso, soifua ma ia manuia.